Hello guys, natakaron sa mag-inasal. Unya, nilinya na rin ta diha guys. Matanaw ta sa tuwang kung unsa ang ato nga orderon guys. So order lang tawag kining only rice chicken. Og kani nga time guys kay naka-order na ta nya wat-wat lang ta gamay sa tuwang ki-order. Lantaw-lantaw sa tuwang palibot guys. And finally, here's our order. So mo din itong gi-order guys. Chicken with only rice. So mga unta ninyo guys. Lami kayo. So that's all for this video guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Thank you guys and God bless.